Мубарек Рамазан айы девам etmekte. Biz de iftarlarda bulunmağa devam etemiz. Bugün bizler Ahmedjit rayonunun Janatay koyunda iftarda bulunamız. Bugün bu yerde tahminen 200'ge yakın musafir beklenili. Долгожданный эзан, разнесшийся над селом Джанатай, наполнил сердца местных жителей благоговением и теплом. Он лился из минарета новой мечети, которая всего 4 года назад была лишь мечтой. В селе проживает около 80 крымско-татарских семей. Местные жители нуждались в джами. В 2021 году силами неравнодушных мусульман мечеть была построена. Аллаға шүкірлер olsun. Bugün günlerge bana cemaat arkalı birinciden Allah'ın yardımından ile ben öyle belliyim ve ikinciden cemaat bana bu 21 senesi bu camimizin işe koyduk. Aytacağım cemaat parasından kurulgan camidir bu. O'zim gururlanan ben bu şeyler bu kadar olur demedim, umut etmedim. Tırıştık hepimiz. O kadar kuanam bugünkü günge abi balaçıklar Aberde işlep dursak gündüz aberde top tep yürüler mına bu çölde. Kele bir maşına bir şirketese çapıp gelirler sıranağa. Ne yardım yapayık? Kelin mına bunu aplikalarını taşın, onu etin, bunu etin. Ya da şuncuk mına bu Ramazan ayında soraylar, keçipseler, koseler. İftar olacak mı bugün sıranağa? Olmuyor. Onlar alıştılar bunda kemeye, camiye. Ben pek kuanam buna. Сегодня же под сводами новой мечети собравшиеся жители села готовились разделить ифтар в новом ифтархане, построенном в этом году к наступлению священного месяца Рамазан. Аромат блюд витал в воздухе, предвещая начало вечерней трапезы. Сиранага ишхола келсин. Жанатай койунун жамисинде ифтарлар үчүн сиз емек азырлайсыңыз. Бүгүн нелер пише? Бүгүн пиширемиз уйфа хаш и хазан кебаб. Bizim cemaatha. И bugün iftar etemiz, вот 200 adama hoş sefa kelsinler. Siz her kumunda aş pişiresiniz? Yo, meni er vakit çağırırlar camide, yürüyem işte şehirde, köylerde. İftarlar için yemek hazırlaysınız camiler boyunca. Demek siz pek lezzetli aş pişiresiniz Siranaha. Ну, adamlardan soranız. Ну, çok aytmam, adam probasını bakar, son уже yürekten ayta sağ olun Siranağa pek lezzetli pişiririz. İftar vakti kele biz de lezzetin bakarmız inşallah. Çok sağ olun, Allah kabul etsin. После вечерней молитвы за длинными столами собираются друзья, родственники, соседи, жители Джанатая и близлежащих сел. В атмосфере тепла и духовного подъема постящиеся имеют возможность собираться на вечернее разговение каждый день в течение всего месяца Рамазан. Это для каждого стало большим праздником. Komşu koylardan kelelер adamlar sağ olsunlar, yaraştıralar. Çünkü iftar yapmak o bir iş, eğer tüm insanlar kelmese o başka tarafta. Onun için sağ olunuz. Herkesge kim kele, yaraştıra, yardım ete. Herkesten Allahu Teala razı olsun. Все встречаемся, друзья, родственники, знакомые, дружелюбная обстановка, интересные разговоры. Есть хоть в этот праздник можно увидеться со всеми жителями села, пообщаться ближе, узнать, какие у всех проблемы, дела. Ну, все прекрасно в этот праздник у нас проходит. Мы счастливы. Biz de bunu 20 yıldan beri yaptık. Ne kadar güzel cami kuruldu. Yavaş yavaş halk toplanıyor. Yaş bağışlar geliyor, kartlar geliyor. Öyle kartlar kalmadı. Çok su yaşlar geliyor. İftarlar pek yakşı geçiyor. Aş, su, her bir şey yakşı yapaylar. Povurlarımız var, onlar işleyler. Pek yakşı. Buraya kullanamız.